ngilele futhi nje ebusuku ngilele ngiyabhubha ngilele nendoda ikhehla lomlungu lilele eceleni kwami sisembedeni vele sisemzini omuhle silele kodwa masilele kunabanye abomama ababili bahleli lapha sisendlini kodwa bangathi bala ngaphandle basibona njengoba silele la silele nje asenzi lutho silele nje leli khehla leli lithi kimi liyangithethisa lithi likhuluma ngeEnglish ngesingisi lithi why ngingavuki ngiqine like lingithathisa as if ngingumfazi wakhe liyangikhomanda liyangithathisa vele la empedeni why ungavuki uleleleni ukhuluma ngeEnglish ungavuki uclean landlini mina la empedeni ngibe like how why ngingavuki uyabona bese sengiba nendlela ungathi la ipusheni kufuna ngimehlise ngimkhalme down angisho la ipusheni khona angazongithethisa labo mama laba ngizwe labo omunye wabo mama athi lo mama lona how ukuthethiselana le ndoda yakho ngoba yakushada how ngithi uyabona angisho vele nami la pusheni ngiyazi ukuthi ngishadile nalomuntu ngisepusheni bathi ukuthethiselana ngoba wakushada vele ungumfazi wakhe waye akuthethisa ayi bese mangithi ngihle empedeni ngifuna ukwenza lento phela lapha ngiyenze bese ngiyaphaphama kula ke ukwazi ngibonise kahle ukuthi mina mangiphaphama leli khehla mangiphaphama ngibuya ngale sengingimi ngiyavuka ngiyahlala ngiyibona lekhehla leli ngiyalibona ukuthi lo muntu akasekho wafa sanibonani babukeli bethu emakhaya igama lami ke ngokwazi ngakansele ngiphuma phansi enkandla emaHlatha Mnyama nginibingelela silapha kune podcast lapha khona suke sixoxa nje ngezinto eziningi ezahlukahlukene ngabe izinkinga sibhekene nazo singabantu ingabe esikwenziwa noma okwenziwa kuthina emzimbeni yethu noma okwenziwa emakhaya kithi lapho sibuya khona kuningi ke esinokubhekana nakho nezinkinga esinokukhuluma ngazo ekakhulukazi unokufica ukuthi xoxeni nabantu asebesivakashele abanye badlule enkingeni zokudlwengulwa bebancane abanye ufica ukuthi bahlukumezekile emshadweni yabo ufica ukuthi abanye bahlushwa izimo zasemhlabeni ehlanganisene ngezinto zesintu noma ngabe izinto zokwenziwa abantu ezubuthakathi so kuningi esikhuluma ngakho and now it's very amazing le podcast yethu ngendlela esengakhona ukuthi sinabantu abababukeli bethu kodwa baphinde futhi beqhamuke njengabantu abawusizo kakhulu empilweni zabantu baningi kakhulu abantu asebesizakalile baningi kakhulu abantu asebethola usizo kuyenzeka ukuthi empilweni inkinga zabantu zingafiki ngendlela efanayo komunye umuntu ukuthi akwazi ukusizakala ngesikhathi esifanele kodwa kuyancenga kancane kunensizwa nje ebifikile lana phethwe icancer yezidlathi siphansi phezulu siyazama siyaxhumana nolokhuzane kubathini Nkosi yami nabaphathi bakwa health eGauteng senza ngayo yonke indlela ukuthi mhlambe kube khona usizo oluqhamukayo but soon update ngakhona lapho but insizwa izosizakala wehla wenyuka nje isibhedlela hoping ngolunye usuku uzosizakala noma sokubuya neupdate baningi ngabulongo babala ngokuhlukahlukene namhlanje ngihamba nentokazi lapha engiyokudabuka eSwaziland kodwa ukhona ngapha eJohannesburg dadewethu ungabingelela ababukeli bethu emakhaya mase uyasichaza ukuthi ubani kungani silapha sihlangene. Okay, angikubingelele bhukazi ngibingelele nethimba lakho ngibingelele nababukeli emakhaya igama lami mina ngiNtomfuthi ngwakamhlanga ngizalwa eSwazini ngikhulela eSwazini kodwa ke ngokutohoza ngapha ngase eThembisa la ngihlala khona isizathu esinglethelana namhlanje nginenkinga bhutkwazi nginenkinga inkinga yami ngihamba nayo ngikhula nayo
ngokubukela ama-podcast wakho ngiwumuntu obsessed ngawo kakhulu. Siyabonga. Ngiwabukela kakhulu, angincedile ngumuntu onamahloni ke mina. Ngiwumuntu ukuthi uma ngabe nginenkinga kuba nzima ukuthi ngikhulume nanoma ngakubani. Kodwa ama-podcast wakho angipha isibindi namhlanje ukuthi ngibe la phambi kwabantu namhlanje mangibona. Njengoba ngiba emotionally kanje ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihlala ngizenza ngathi ngi-right kanti angise-right. Sengimoshekile ngase ngamosheka umqondo. Ngigcina ngathi ukufika kwami noma ukuza kubhutikwazi kula ngizothola khona usizo. Okay. Inga yami nenkinga ukwazi nesilwane angazi noma isilwane siwudikoloshe kodwa ngiyayimizwa kuthiwa udikoloshe engafakwa wona. Ngifakwa udikoloshe angazi noma ngifake sengumdala noma ngifake ngimncane ngakhula nawo. Kodwa ke ngoba ngiwumuntu okhula ngaphansi kwabazali bobabili abasebashona manje, ngikhula ngimncane, ngikhula nje ngiyathandwa ekhaya. Anginaki lutho ke ngoba nasekhaya uma wami kumuntu nje beka umuntu asikhonzelayo izinto zesintu bengasi izinto bekagcile kakhulu kuzo. Ubaba wami yena bekunguye umuntu bekamane aya kodwa nje naye bengasi ukuthi naye ugcile kakhulu khona lapho eyintweni lezesintu. Siyakhula ke ekhaya, ukhula efamilini unabobhuta ababili, singamantombazane ayi-5 ekhaya. Ngiyilasiboni mina. Umuntu bekangithanda kakhulu bekubaba wami, bekangafuni lutho ngami. Yakhula ke ekhaya, shukuthi ekhaya la ngizalwa khona umkhulu wami bekazala ubaba wami bekanesithembu, abogogo bami bayi-4. Uyabathatha ke ugogo wami wokuqala kumkhulu wami uzala ubaba wami shukuthi uba inkosana ekhaya. Uyasizala ke siyakhula. Ugogo wami kusho ukuthi bekuthiwa mase sitshelwa ngoba mina ngangisemncane makulalela nje umlando kuthi ugogo wami kwakunguye umuntu bekabuya ekhaya lapho khona ubaba wakhe bekayinyanga umkhulu wami. Ugogo wami usuka khona lapho kumkhulu wami umkhulu wami bathi bekaphethe isikhwama esibi, isikhwama ayisokuphilisa sokuthakatha ngisho njalo. Uza naso ugogo la esithenjini, usho ukuthi makeza naso esithenjini ugogo wami ufuna ukuthi umkhulu athande yena. Yebo umkhulu vele uthanda yena, vele uhamba phambili noma analoko anabo. Okay, makathandana athanda yena, shuthi umkhulu nangabe into engizwa ixoxa ngoba mina ngimncane ekhaya. Iyayixoxe nje kube into exoxayo. Umkhulu ke nakahambile ayovakashela abanye ugogo. Ugogo wami bathi bekunento bekayayishise endlini phakathi phezulu khona lapho ibhunyeke, shuthi ngabe nayibhunya angazi noma kwakungiyo ile beyayidonsa umkhulu thabuye noma athande yena, asazi ukuthi ayimsebenzela kanjani for yena kulowo mendo wakhe. Okay, ukhona kambe ubaba ngaleso sikhathi. Bakhona sebazelwe ngoba yena ugogo wami abana amadodana amabili kubaba amantombazane babili. Esiswini sikagogo ngibaba laba abanye. Ayi kuthiwa ngelinye ilanga ajike ke umkhulu abuya, nakabuya umkhulu abuya endlini kakhe ebusuku nje shuthi kwaba nentathi ngibuyele inkosikazi wami. Makafika athola ugogo lapha yana kubhunya, ambuze ke gogo wami kanti ngamandla, awu mamtunga yini lena ebhunyayo lapha yana, bese ugogo kabambeka ngazi ukuthi athini yini ukubhunya.
ukubhunya like ismoke ismoke into eshunqayo. Okay. Bangicolile nebabukele emakhaya. No, it's fine ngabe ngibuzela bona. Yes. Noqhubeka nje ukukhuluma ngelanguage yakho khuleka. Okay. Kuyabhunya ke lapha na yini manje lena mamntungu gogo kuyabambeka kushibambekile. Asuke ngogogo umkhulu vela ambonge ke amthatha ambuyisele ekhaya kubo. Abuye ugogo abamshuthi vele aqoshwe ahambeke. Ugogo abuyele ekhaya kubona akabuyele ekhaya kubo ugogo kube kuthi sokukhulileke. Athole umkhulu ugogo munye. Basuka ahambe ayokhonza ugogo ngobaba wami kuleyo ndawo leyo la bebakuyo. Angisho makakhonza lapho ukhonza ngesibongo sokuthi uNkamhlanga. Okay. Njengoba ngishilo ngathi isibongo sami ngoKamhlanga. Yes. Igogo ikhala lakhe kaMhlanga uyakhonza uthola lo umkhulu lona shuthi ubaba wami sewukhulile uyasebenzela nje ubaba wami khona ngapha naye South Africa uyadoha le emayini. Uyakhonza uyakha ukuthi baba wami cha mina mama yakhani ngapha mina ngizokwakha ngapha shuthi ekhaya kithi nje Swazini ngibekisa ukuthi imizi eyi2 kagogo ngapha sekhaya ngapha. Okay. Uyakha ke ubaba wami siyakhula ke sebasukile shuthi mama wami vele sewuvele umthethe basuke emzimkhulu ngale. Yes. Bayabuya bazokwakha siyahlala ke kutholakala mina khona lapho nomntwana wena umkhulu lo ugogo athandana naye ungumkhulu naye une sikhwama uyinyanga uphatha umuthi naye kusho ukuthi ugogo wami sebahlangene ngeyikhwama ezingcolile bobabili lomkhulu lo. Makafika lapha angazi ukuthi kuyenzakaleni noma ufike wafaka inhlanga ugogo noma ufike kanjani ngoba abobhuti bami bathi nabayichaza bathi nabaya kagogo ngale kagogo afike lo mkhulu lo babancane angisho bayaya nje bagijima bagogo wabo baye bacimbile bafike bathi lo mkhulu lona bekaneziphe elide uthola ukuthi uyabasika nje noma ngashuthi asazi noma ngabe bekaba sika bancinte kuphumele lo gazi phela ngisho bancane asazi ke noma bekafaka leyo nto leyo asuka ayifaka. Okay ugogo wami bangamfuni umama wami lapha ya. Okay baba mvele wami lobola umama wami kwaphelela nje konke akamfuni ugogo wami lo. Ugogo wami bekumuntu ukuthi ubaba wami nebaba omncane wami ufuna ukuthi ondle yena. Akamfuni kumama wami lapha. Umama ke uyabekezela ngoba vele yena bekeze ngomendo. Bekezele ke umama wami ahlale kuleso simo leso sokuthi nje ugogo akamfuni ngoba bekathi bathi nangabe bekawashile impahla angisho vele idrad lila kuneka bakagogo kuneka nathi njalo ekseni bekuba nezimpahla uthola ukuthi unakalungisela ubaba impahla zakababa bami ziyanuka athi ubaba ashaya umama ubaba athi ke wayi impahla zami uzwashe ngamanapkin abantu abathi ayibo Mhlanga impahla zakho ngiyiwashe seziyanuka bogogo shuthi sebachele le impahla zikababa ukuthi kube nesicitho. And then lento le ngichaza ukuthi kwazi ngichazela ukuthi nizwe ukuthi isuka noma angazi noma mina ngithatha angifuni ukuyithatha phezulu. Okay ekhaya nje kwakuliwa kube njana lempi babathi ngihamba nje ayophuza athi makabuya ke ekhaya sekuyaliwa nje kuyaliwa kodwa nje bekungabi lesimo sokuthi amshaye kuze uyabona igcine lento le isihlukumeza cha bekamshaya nje ukuthi kube nalempi nje understandeke understandeke kube ukuthi ke mina vele ngiyathandwa ke anginaki lento leyo noma ngabe kungaba nomsindo mina vele ngihlezi ngiseceleni kwababa wami yabona. Yes. Okay siyacala siyafunda impilo umama wami nje ngangokuba okay ubaba wayekela emsebenzini wabekhaya wahlala
nokuyekela kwakhe azange sazi ukuthi kwayekeliswa yini kanjani. Baba wami asuka umama wami nje bekafundisa angimedem waze wahamba nje ubaba wayesikoleni nomshayela khona wathatha naleso certificate sakhe sadatshula kuleyo mnyaka ke kwakungafanani kulesikhathi lesi mase udatshula certificate wawuvela uhlale okusho ukuthi impilo yakamama kwafanele ukuthi ibe nzima vele. And so sikhula nje umama bengumuntu ke olwayo ngempilo kakhulu asilwela ukuthi nje sifunde sivuke sambe sesikoleni noma impilo yangikho nje mnandi akuta ukuthi vele ubaba naye sokuhleli akuzange kwaba kahle nje khasa khula nje yebo sasilala sidlile kodwa nje kwangasiyi ukuthi sithola yonke into njengabo bonke abantwana. Yes. Sifunde kube ukuthi abo sisibambayiza beza la bomzansi baze bozama amatoho batoheke uthola ukuthi bayafaka ke leyo mali esisini sikamama siwu 6 kwasho nabo sisibama bayi2 lapha besingathi ngama breadwinner ekhaya sasala ke thina nabo sisibambane imisikona la eThembisa. Okay, ngiza ke manje sengizofunda eThembisa. Ngisuke ekhaya ngizokwenza igrade 10 11 ne-matric engiyifunda kwaba ukuthi ke esikoleni kwakudlala nje ngangayiphasi matric kodwa ngafika kuyo certificate sami saphuma nje ngizange kwaba nama subject engaphasanga. Yes. Yebo. Okay. La ekhuleni kwami ngingena la esikoleni solo anginaki nje ukuthi kwenzakalani. Ngithola umntwana wokucala ngitholisa iboyfriend yami khona esikoleni ngiyafunda grade 11 phina ngibuyele esikoleni ngicede ngibe nomntwana kube kuthi asizwani kahle naye kodwa ukungazwani kwami naye bengasiyi ukuthi into ukuthi siyalwa bekuvele nje kuphele singalwanga. Yes. Kuphele kube ukuthi mina angichuzwa ngimuntu ukuthi nje ngihlezi ngi-rejected. Okay. Kulawo maybe my girlfriend akhe. Okay. Hayi nginganaki ngoba nami ngisesewumntwana nje nginako ukuthi nami nje ngisashayela la ngaba khona anginaki. Ngizibuyelele ekhaya bengumuntu kuyothandayo kakhulu ekhaya nje. Makuvala ikole bengisiphelele ekhaya. Ngiyathanda ekhaya kakhulu. Ngiziyele ekhaya ngifike ekhaya ngithola iboyfriend ke ukuthi nje dukudu ngithole ngikhulelwe futhi eduze ngiphile naye ubhuti. Hayi mangisaphila naye ubhuti sihlukane. Ashone. Athi makashona siyacabana nje. Ngiumuntu nje ukuthi la kuye angithandeki. Kodwa ngilo muntu ukuthi mina hlezi ngifanele ngihlezi ngicolisa kuye noma ngabe ngiyabona ukuthi la bengafanele ngihlezi ngiumuntu omlandelelayo njalo. Okay. Kuthi ngelinye ilanga siyakhonza nje esontweni ngisayona ngemini. Yes. Ngisesontweni nje ngilanda umunye ubaba angiprofite nje esontweni athi ufuna wena nkosazana angibize nje makuphuma esonto ngiye lapha kuye. Mangifika lapha kuye athi upho baba umntanakhe ngithi mina ke akukhona usasekhona sengakashona saphila ngithayo khona. Athi lo baba umntanakho usebenzisa imithi emibi enabotikoloshi. Botikoloshi laba shuthi le mithi yena makayisebenzisa futhi ahlanza enzani inabotikoloshi la kayithethe khona shukuthi uthatha imithi enabotikoloshi and so ifika wena ikungame. Le mithi mayingama wena angisho yena imsebenzela kahle mina angisebenzisi le mithi okusho ukuthi makayichaza yena ifika ingame mina mayingama mina isebenza ngobubi kimi
ngokuthi ngihlangane nomuntu osebenzisa labo tikolosho. Okay. Ngibe nalokuthi ngimtshele ngiyamthanda. Ngizothi mangimtshela sophinde silwe. Angisafuni ukuthi ngilwe nobaba umntana mani. Yes. Ethi nje ngisithulele nalabantu labo kuprofita kakhulu. Ayi bangaze mangilone man. Basicabanisa. Yes. Ngingayinaki. Ngindlule kuyo leyo. Ayi ngiumuntu ke othandekayo mina bukazi yonke indawo la ngifika khona. Ngiyathandeka kodwa nje kuthi makhamba nje isikhathi ubone nje ukuthi sekuyehla. Kusebanga nini? Kula ngiyaye ngibambe khona amatoho. Kula ngifike ngithandane khona nomuntu. Angeke kuze ngilwe. Ngizobona nje umngani sekehlisa inyawo. Ku family yami akekho nje umuntu mina ongifunayo. Ngiumuntu ukuthi ekhaya makongukuthi ngathi ngiyafunakala. Ngifunakala mangabe ngina something. Lapho ke kuzoba nezinye ukuthi ngathi ngiyahlekiswa kodwa ngagcina ngibona ukuthi angisafunakali angishifte. Kwahamba mangithola umntwana lo wesibili. Ngaphupha ngenza ucansi. Ngenza ucansi nendoda. Okusho ukuthi le nto le solo ngiyayiphupha nje iyenzeka ngiyiphupha. Kwesinye isikhathi ngiyiphuphe ngenza ucansi naye. Uthola ukuthi ngilele no baba umntana amakhona ngeceleni kwami. Ngizophinda futhi ngilale ngiphuphe futhi ngenza ucansi naye. Hayi. Nginaki nje ngithule. Iphuphe ke manje sengiyayiphupha ke manje ngenza ucansi nabantu abahlukene. Hawu. Okay, sithi sideni nje sicoca. Ngizwa abanye abantu bakhuluma ngalento. Utikoloshi mina ke angazi nani ukuthi kutikoloshi lento leyo. Ngize ngicabanga nje ukuthi iphupha. Sengiyacala ke manje nasiyicoca ukuthi hayi lento lena is not normal mabayikhuluma abantu bayicoca. Ngithi mina uyazi into yenzeka kimi. Ayi. Cale ke manje ngithi ngabe lezi zinto lezi ezenzakalayo ukuthi nginomngani sevele uyanyamalala nje uhlisa inyawo ngiyo because kuyayixoxela sicoca bayasho ukuthi omunye uhlisa inyawo omunye niyacabana nento enicabanelayo nibone ukuthi isukaphi awuyiboni nani ukuthi isukaphi phuphe ayi yacala manje ngizoshelwa umuntu ngiyashelwa ke ngashelwa isolation langa kodwa ukuthi umuntu abanye uzobuya efonini omunye akasabuya ngeke asabuya. Okay ngahlala ngabona ukuthi lento lena iyangama ngiyo lento le. Yes. Ngiyo lento le manje sengiyibona manje ekukhuleni ngoba ngiyabona ukuthi hayi ngiyakhula manje. Ngiyaphi mina ngempilo ngoba abontanga bami bayashada. Mina solo nje kwami kumile akuchubeke yaphambili. Iyacala ke manje lento ngifakela ipressure yokuthi ngike ngaba nendoda eyayingithembise konke kodwa kwavela kwaphelela emoyeni. Yes. Ngiloko nje ngiyaphambili. Ubuyele emuva inhlanhla ibe khona ubuyele emuva. Lento manje seyiyang-affecta ke seying-affecta ngalendlela yokuthi akusekho umuntu esengimthemba. Angisanathando noma umuntu angangishela sengivele ngibheke nje ukuthi Nkosami mntana abantu maye udlala ngesikhathi sakhe ngoba angeke ngize ngikhone ukuthi ngichubeke naye ngoba mina sengiyazazi ukuthi ngikuphi. Ngagcina sengithi angisale ngihlala nje ngingabi namngani ngingabi namuntu ngoba lento yonke indawo la ngihamba khona vele khambe yona kucala mangafika ngithole umuntu ozothi asithi usheliwe nje hamba podcast
khona ubhuti cha awuyazi ngimthandile kulo engithi ngimthandile izofika yona ivale sure lo muntu lo yaso akasafona akasathini sekuphelile kanjalo noma uthola ukuthi ngimthandile sihlangane nje so uhambile so ngisho yangishiya ngaphandle kwesizathu ngaphandle kwani emsebenzini ngizofika emsebenzini mangifika abelungu bazofika bangithande bafike bangenze ukuthi ngibe yinto ezoba phambili noma nje emsebenzini ngaba yi-team leader ngaba yini kodwa emva kwaloko uze soyamiswa hayi wena soyalo hlukumezeke emsebenzini uhlukumezeke emsebenzini yonke into nje emsebenzini against wena konke kuka against wena emsebenzini kuliwa nawe nje ene abantu abalwa nawo ilabantu laba boma supervisor yeah noma ungazama kanjani ukuthi uthule uthi yazi angeke ngithule nje ngibe nepeace kuzoba nento man ezothi nje sifuna nje wena yazi kwesinye isikhathi ukwazi uzucabanga ukuhlala phansi ungasasebenzi uzibuza ukuthi ngizohlala kanjani ngingasebenzi ngoba mina akekho umuntu ongicedayo mina efamilini akekho umuntu oncedayo ene efamilini le yakithi njengoba sila igoli nje sibancane nabo abasebenzi imisebenzi engathi injani hambe bese kuthi la ngithi angithandi khona yes la ngithi angithandi khona angisho ukuthi lo dikoloshi owafakwa la ekimi ilo dikoloshi lo ukuthi uwona uyangazi ukuthi uyazona ukuthi uoperate kanjani ngempilo yami uyazi ukuthi mina uma ngabe ngingathandi uyazi ukuthi wona uwinile ngwakhe la ngithi ngiyathanda khona uyalwa wona uma ngabe umuntu angimthandi lo muntu loyo uyahlala empilweni yami yimi ngizocasuka ngicasukele lo muntu umsebenzi angisho yazi ukuthi vele ngiyawudinga ngoba akunamuntu ongicedayo yes yazi butwazi mina ngendlela engi hard work ngakhona ngoba ngigcina sengihlala ngathi angihlali angivale indlu yami ngavuleli umuntu ngisihlalele lento leyo iyangilimaza butwazi ngumuntu othanda abantu ngumuntu osiza na but mina abantu ngiyabasiza but bona bangithi mina angisiyi umuntu osizakalayo mina butwazi angincedakali mina ngabona ukuthi thina isihlalele butwazi ngendlela okuzima ngayo kuzima ngalendlela empilweni yami ukuthi nginabantwana abayithu yes lo munye ngeke ngimbale kakhulu ngoba isimo sami uyasazi ukuthi mama nje umuntu oyisokolelayo ngiyalwa ke mina butwazi kakhulu ukuthi into ngize mina ayikho into butwazi engiyithola kalula ukuthi ize yonke into mina ngiyisebenzela kamasimu ngangokuba butwazi mina ngisebenza Monday to Monday ish ma angiqhuli mina abantu mabahleli ngeweekend basihlelele mina ngisuke ngivuka ngimsebenzini ngimake sure ukuthi makuyi weekend ngithola part time job yami engizoyenza ukuthi ngazi ukuthi ibooster in umholo wami ngoba kwawona lo mholo because uyaphela uphele ungazi ngoba lento ngathi ithatha kwasana thatha nemali ithatha kwasana because uphele ngisithole ikweleti because singaphezulu komholo wami ngithi at least mangasebenza ngalomgcibelo nangesonto ngiyazi ukuthi lo mholo loyo ngizokhona ukugibela ngiye emsebenzini ngikhona ukuthenga ukudla lokho kunye ngiyazi ukuthi ubhadala maybe inkinga zami ama rent nami ngoba ngiyarenta bukwazi kuke ngithi noma sengitholele lo part job time job leyo angisho lento ifike ibone ukuthi mina sengiyasebenza sengiyakhona ukuthi ngikhave izovele lento lena
ivale le part-time job. Ivale le part-time job ukuthi umlungu nje avele athi kodwa sithi masicala sikhulumisana ngintshela ukuthi mina ngiyasokola kasokanti so ngicela ukuthi lo msebenzi ube khona every week. Umlungu uzovele nje umuze sekafona sekavilapha ukuthi ubona ukuthi hayi ukuthi akanayo imali. Lento seyivele yavilaphisa lo mlungu ngami ukuthi mina lo mholo wami uphele Bhutikwazi uphele ngistrugglishe phinde ngicale ezinye izikwelede futhi okusho ukuthi mina impilo yami Bhutikwazi kufuna ngisokole nje for the rest. Kungabi nomuntu engizothandana naye ngathi nje sibambisene uyanginceda siyancedana iyakhatha. Mina la ngisebenza khona manje kahle kahle ngabe kade ngaqoshwa Bhutikwazi ukuthi ngumuntu othandazayo. Ngiyathandaza kakhulu futhi umthandazo uyangisebenzela. Ngiyaye ngibone ukuthi yabona makuthiwa kunoNkulunkulu khona uyaphila. Uyangisebenzela ngabe kade ngaqoshwa Bhutikwazi. Kuvaleke Bhutikwazi ngike sometimes ngingabe nemali yokuthenga ukudla uphela umholo ikwelede ngoba angisho sokhathekile part-time job yami umlungu wathi makafika wangithanda ngasebenza every week nami ngacala ngathi kwathi uyehla ke manje umthwalo umthwalo weyinkinga hayi uyehla nami sengizokhona ukuthi ngilale ngoba vele bese ngisitshelile Bhutikwazi ukuthi mina vele angisale ngihlala baningi bo anti mase emhlabeni vele abagugu abanganawo amadoda. Angisale ngihlala as long ngivuka ngiye emsebenzini ngithola lokho okuncane ngisiphilela ngakho. Nyalo ke mina Bhutikwazi kakhulu kodwa nje akulungi. Ifamily ayingifuni ungazi ukuthi awufunwa kwenze njani. Kuba nje nezinto ube uhlezi nje wena unesici and so ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi shukuthi ngilodikolosho ngihambile ke Bhutikwazi ngihamba abantu ngayona leyo mholo lo ngihamba abantu ngacala nje lento kuyahambela ngisasekhaya after ukuthi ngiprofite lo baba lo angitshele ukuthi nginodikolosho ngase ngenza ngabantu ngase ngiyabona ukuthi okay shothi nami nginalo dikolosho. Yes. Mani ngihambe ngiye ubaba omdala nje baba sewukhulile nje ngithi nje umkhulu. Yes. Yebo ngisesemncane dala ngihambela lento le Bhutikwazi ngihambele bangenze ithathe nje inyanga iphinde ibuye ngihlale ngihlanganisa phinde ngiye komunye umuntu njalo naye angenze iphinde futhi ibuye ngihambe baningi abantu engibahambile ngikhiphe imali Bhutikwazi ngingalithola usizo. Ngihamba angitshela umuntu ngihamba ngedwa angixoxe ngisho kumngani lento le angixoxe nanoma ngakubani ngoba angithembi umuntu omunye umuntu mamtshela like inkinga yakho ucabanga ukuthi uzokukhuluma angazi ngoba lento lena angizenzanga nami. Yes. Into ukuthi yenziwa ngafakwa ngoba angicabanga ukuthi kukhona umuntu uNkulunkulu athi makamdala wamdala ukuthi angabi nendoda noma aphile kanzima. Yebo kona izandla zethu asilingani kodwa nje angicabanga ukuthi uNkulunkulu wonke umuntu amdala ukuthi aphile kanzima ngendlela mina impilo engiphila ngayo. So mabethi labantu laba lodikolosho labantu ababonayo bahambayo bafike bemchaza kanjani lodikolosho bayachaza ukuthi kungene kanjani bayachaza ukuthi babonana. Uyazi mina kanjani Bhutikwazi angifike emntwini ngivele ngifike ngithi ngicela
ngicela ungihlole. Yes. Mina ngivele ngifike kumuntu ngimtshela ukuthi mina nginenkinga. Yes. Yokuthi ngiyalalwa ebusuku ngilalwa umuntu wesilisa ngimchazela ngalowo ndlela leyo. Yeah. Uzovela athi umuntu hayi into encane leyo mina kimsisi. Lokuthi nje ngoba ngicala lento ngichazela ngemvelaphi yami. Aboko kona bomkhulu kwaze kwagcina kwathiwa because leyo ngiyithole manje nje sengimdala ngitshola ubhuti ukuthi ngoba uyo umuntu engcine sengimbhobokela. Yes. Okay, kulabantu laba ngifika nje ngisho kanjalo ngithi mina nginodikoloji ngivele ngifike ngisho njalo. Umuntu vele avele ayithathe lapho avele angenze ke sengaba imicabo angathi ngakanani la emzimbeni wami because yalento ngicabela lento. And so phinde futhi kubuye kuthatha nje inyanganyana kubuye. Ngibahambile abantu bayafika kubo 4-5 ngalento khipha imali kulowo wokugcina bodikwazi umuntu engiyeke kuyo manje kulomnyaka lo manje nje ngabo February umuyo ugogo ngaya kuye ngafika naye ngafika ngamtshela ngathi mina nginenkinga so wavele wangithatha ugogo wangenza naye umqhaba futhi wangenza. Okay ke budikwazi kuloko wathi ngicabile ugogo lona athi ngilele ebusuku mina ngumuntu oboniswa ubhutilwazi. Ngiyabona nje nangibonile into like iba ngiyo ngalendlela ngiyibone ngayo. Yes. Noma nje ngizovuka ngiye emsebenzini uma ngabe emsebenzini kuzoba nento ngisuke mina sengazi ukuthi kuzokwenzeka ibe kanjalo vele. Sengiyazi ke mina ukuthi uma ngabe ngiyiphuphe yabakaso uyithola ukuthi mangiyiphuphile naseyenzeka lapha emsebenzini uthola ingasabi namandla ngoba ngisuke sengilo bese ngiyavuka ngiyathandaza futhi ibe ngaleyo ndlela leyo. Okay, ugogo angenzile ngilali ifike lento ithi mayifika ifike budikwazi ngibona ukuthi cha yena ugogo yena uyilo ifike kube ukuthi ayisasondeli kimi. Okay. Lo muntu lo wesilisa akasasondeli kimi. Uphelela lapha aphinda aphelele lapha abuye futhi kwesi2 hayi alona ahluleke ibuye budikwazi ithi mayibuya abuye lo muntu lo lendoda le ilale nami ibuye ngamandla wokuthi ayisenzi ngale yandlela le beyiya ize nje angisho lento yazi mayifika kimi ifika kube romantic kube ngathi nje kumnandi endlini ekamerweni unomuntu nje uthandana naye niyenze ibuye ilale nami ngangokuba budikwazi ngize ngithuke uyabona ngithuke mangithuka kusho ukuthi lo muntu lo naso uyaceda ngiyathuka ke mina mangithuka ke budilwazi angeke ngisakwazi ke ukulala mangabe maybe fika noma ngabo 1 ebusuku angeke ngisakwazi ke mina ubuthongo sephelile vele uyafika nje emva kwaloko ubuthongo angisakhona ukulala inhliziyo yami seyibhlungu sengiyacabanga abusafiki ke manje ubuthongo ngiyoze buthi kufika noma ebuseni sekufanele ukuthi ngivuke sekufanele ngihambe ngiye edoheni. Okay, ngifone ngimtshela ukuthi gogo kukasona kaso like lento kaso bese ke athi ke because yena waba umuntu ukuthi nje mangiya kuye kokucala ngiconsult wathi mina nginabantu abadala njalo ngase ngiyamchazela ukuthi hayi ibuyile ke gogo uyenza kanje kwaba ukuthi ngiyambona ukuthi akathandi like ngimtshele angazi ngayichaza kanjani ngabona nje ukuthi waba like ngathi ngiyamgabaza kanti bengimtshelela ukuthi mina angazi ukuthi mangabe seyisource ngayenza kanjani ngangifuna isolution avele athi ke yena kimi ke
yena ucabanga ukuthi abantu abadala laba engilala nabo. Ngithi mina abantu abadala bangalala nami kanjani? Ngoba phela ngangishilo ukuthi lento seyineminyaka ngimncane. And mangicabanga ngibuyela way back ngendlela engivalele ngakhona ey'ntweni zami. Inhlanhla ngimuntu na kodwa nje ayikwazi kuyashabalala. Mangicabanga ukuthi njengamanje ngabe ngiphambili kakhulu ngempilo, ingibalele kakhulu lento lena ngagcina ngathi angisazi ukuthi kufanele ukuthi ngenze njani. Naba abantu kubukwazi ngiyababona bayakhuluma ngalento, bengisaba budkazi, bengisaba kakhulu futhi angazi lesibindi bese ukuthi ngoba ngicina ngivuma ngathi sengiyavuma ukuthi impilo yami iyoba nzima forever. Ngiyophila ngalendlela lengiyophila ibe buhlungu budkazi ngiyophila ngedwa because angisamthemba umngane, angisathembi umuntu. Ngi right mangisitelele endlini ukuhlala ngiyi-1 ngihlala ngicabanga nje ngalento le ukuthi mina impilo yami iyoma ibheke iphi kahle ngiyohlala kanjena kuyoba nini, mina ngizoguga nini njengoba ngingakafiki ngisayela ku-40 ngiyoguga nini mina. Iyangihlukumeza, sengihlukumeze ngalendlela ukuthi yonke into ithi mayenzeka ngicale ngibeke yona phambili. Mangathi nje ngisemsebenzini noma ngicabane nje nomuntu noma singeke sicabane ngento, mina podcast kufanele ngizehlise ngoba angisho mina ngizama ugwema ukuthi egcineni izophuma ngami izophumelela ngami because sengiyazazi ukuthi when it comes to relationship ngiyarejectwa. Ukwazi noma ngingenza kahle kanjani emntwini wesilisa noma ngingazi ukuthi singama girlfriend walo muntu wesilisa siyi4 kodwa noma mina ngingafika ngihambe phambili ngokwenza ukuthi ngenza yonke into kodwa ngiyazi ukuthi mina ekugcineni uzongirejecta, uzongishiya. Yazi ngendlela podcast okwenzeka ngakhona umuntu okhona uyayangishiya athi makangishiyile ahlale nje noma 3 months uzophinda futhi afone abuye. Makabuya uyambona ukuthi ubuyiswa ukuthi indlela bengangimphethe ngayo ukhumbula yona, okusho ukuthi aphinde ahlale azibuza ukuthi ngangimenzeni. Athi makahlele acabanga ayikho into. Ngicabane uthola ukuthi ngizocabana maybe labangani bami. Umngani wami ngivele ngithi yazi kuze ngigweme umsindo because ngumuntu umsindo angiyothandi. And isikhathi esiningi because akwenzeki ngike ngimsukele umuntu uma ngabe ngiye ngaba nomsindo okwazi ukuthi ngisukele lo muntu loyo. And esikhathini esiningi ngivele ngoba umqondo wami ucabanga fast ukuthi lento mina ngiphinda futhi ngizehlise ngithi ithi ngicholise masinyane ngiphume kule nto le. Bazophinda futhi babuye bona labo bangani bami babuye bazocolisa, siyacolisa futhi besingakafisi umuntu uyasola aphinde uyacolisa futhi ngimcolele ngoba angisho mina sengasazazi ukuthi mina ngiyinkinga, mina ngiyinkinga. And so nje konke ukuthi makwenzeka angazi noma kwesinye isikhathi uthola ukuthi noma akusasiyo kodwa mina umqondo ukuthi lento mina yimi like sengumuntu angiyimi emkhathisini wabantu. Mangabe nje noma bangafika futhi yazi ngicela sami sekupho ngizovuma nje kahle ku mase kufanele kube lolanga lelo ukuthi kufanele kiwe lapho sengiyabamba ngiyeka ngibamba ngiyeka lokuthi ngifune part-time job ukuthi angifuni ukuhlala ngisendlini ngapha ngifuna le mali yokuthi ngingastresseki ngistresswe izinto eziningi, stresswe ucabanga ukuthi ana relationship ngilonely
anginamali nangithi ngizama ukuvala imali avele kufike lento ivale ithi angeke uphile kahle uzo like ilento le mayikuvakashela iyayiveza ukuthi yini iveza kanjani iveza ukuthi yini okay bengilapha okay la kugogo kabe kulo engcine sengiya kuye ngamtshela ngitshela ukuthi ke inedlozi elindoda ngilelala nami okay kwathi dukuduku ngathi ngilele futhi nje ebusuku ngilele ngiyaphupha ngilele nendoda ikhehla lomlungu lilele eceleni kwami sisembedeni vele sisemzini omuhle silele kodwa masilele kunabanye abomama ababili bahleli lapha sisendlini kodwa bangathi bana ngaphandle basibona njengoba silele la silele nje asenzi lutho silele nje leli khehla leli lithi kimi liyangithethisa lithi likhuluma ngeEnglish ngesingisi lithi why ngingavuki ngiqine like lingithathisa ezif ngingumfazi wakhe liyangikhomanda langithathisa vele la empedeni why ungavuki uleleleni ukhuluma ngeEnglish ungavuki uclean landlini mina la empedeni ngibe like how why ngingavuki uyabona bese sengiba nendlela ungathi la ipusheni kufuna ngimehlisi ngimkhalime down angisho la ipusheni khona angazongithethisa labo mama laba ngizwe labo omunye wabo mama athi lo mama lona how ukuthethiselana lendoda yakho ngoba yakushada how ngithi uyabona angisho vele nami la pusheni ngiyazi ukuthi ngishadile nalomuntu ngisepusheni bathi uthethiselana ngoba wakushada vele ungumfazi wakhe waye akuthethisa ay bese mangithi ngihle empedeni ngifuna ukwenza lento phela lapho ngiyenze bese ngiyaphaphama kula ke kwazi ngibonise kahle ukuthi mina mangiphaphama leli khehla mangiphaphama ngibuya ngale sengingimi ngiyavuka ngiyahlala ngiyibona lekhehla leli ngiyalibona ukuthi lo muntu akasekho wafa ngiyambona ukuthi lo muntu bengene wafa lo ngimbona njengoba ngisho nje ngimbona ngithi wafa leli khehla leli aliphile ngingazi ke bukwazi ngisho ngoba phela ngendlela angazi noma ngendlela ngicabanga ngakho kodwa nje mina ngimbona ukuthi lo muntu lo washona bese ke iyabuya lento ithi labo mama laba bathi mina ngashada nalo shuthi mina ngiyahamba la emhlabeni ngishadiswe noma ngathi isipoko esafa ngoba angeke ngazi ngoba siyashadisa ngisho nezipoko esafa butkazi singazi sihamba nazo angazi shuthi ngendlela manje njengoba angincedile ugogo ungincedile yena kodwa manje iseyangivezela kahle ke manje ukuthi wena ushadwe isipoko somlungu okay ngithule ngiphinde futhi khamba iviki liphele ngiphinde futhi ngiphuphe kungathi nabo sisibami leli phupho ke angilikhumbuli kahle but nje lapha kulelo phupho lelo kuvelile ukuthi mina ngishadile wena ushadile mose wena unendoda kungathi sikhuluma ngayo yona lento le but vela legama lokushada ukuthi ngishadile nale ndoda mina ushadiswa nomuntu ongasekho wathathwa mhlambe inhlabathi noma noma izinto noma wathathwa asike sibayethuna nomlungu into ethi ayibe kanjalo angisho nje kanjalo kodwa la pusheni kodwa bekhulunywa vele ngale ndaba yesipoko lento lelala nami
uze lo sisi wami omunye uyayifakaza uthi wena mozivele ushadile nalomuntu leyo part leyo angizange ngaze ngayikhohlwa ngaziphaphama futhi ngathi iyabuya kwesithu. And so asike siphindele emuva uzoyithi nje nqampu. So do you think lento le ifakwe ngesikhathi usemncane ngeyinkinga zama families wagogo nomkhulu lapha emuva noma lento yinto eyenziwe ekukhuleni kwakho? Angeke ngazi butwazi ngoba njengoba ngisho ukuthi ngumuntu onganaki izinto kodwa lokuthi ngichaze imvelaphi yami kungoba kwavela ngithe mase ngitshela ubhuti because ubhuti nje naye ngimtshele uyonomnyaka ngamtshela sengiza ukuthi lento iyangisinda ngambiza kabhuti ngamtshela lo bhuti wami khona ubhuti uyohlala ekhaya yes okade nje ikhaya ngoba omunye ubhuti wami uhlala khona la eJozi ePalm Bridge yeah ngamtshela ubhuti ngathi bhudazi mina nginenkinga ngamchazela nje konke wase ubhuti uyangitshela ukuthi ngoba bona abadala wangitshela wathi yaze ekhaya sike sathi ukuhamba abantu lapha ekhaya kune dio angazi nithini ukuhamba ngesizulu. Okay ukuhamba olusemkhathisini wale lapha ekhaya elafakwa lapha ekhaya lasho ukuthi njengoba ngishilo ngathi kagogo kusekhaya lese center kwaba nesihlahla lapha esakhula sepentshisi khona lapha ekhaya sakhola leso sihlahla leso sashaywa izulu savithika saphela kwakusihlahla nje sasikhulu lesisikhulu savithika saphela sishaya izulu uthi ke bhuti ngalesikhathi sishaya ilezulu kwakuyisayini ukusikhombisa ukuthi kune bodola wathi ubhuti ngeke ngazama ke ukuthi ngibiza abantu bazokhipha umuthi khona lapha yana ngoba makayichaza ubhuti kuba ngathi ngabe safakwa yini khona lapha kulelo khamba sifakwa ngulomkhulu lona abahlangane nagogo njalo angeke ngazi ngoba angisi umuntu okholela ekuthenini kodwa ngabe khona yini ugogo okuzala impela vele ongaze akuloye phinde futhi buye lento ithi angakuloya ngoba phela naye akaziboni usetshenziswa inhlanga le maybe naye asuke akhule leza nayo lekubo yokuthi vele athakathe kwasani and so nje sengifuna ukuthi ngibeke isithombe sokuthi naleyo ndawo nyana le ikhona angeke ngazi ukuthi mina uma ngabe ngasetshenziswa ngimncane ingena kanjani ke ingena nini yona ngoba ngiyakhula kodwa kusho ukuthi yona ingena lapha ngimncane ngoba kuma relationship angizange ngaba umuntu ohluphayo ukuthi ukuthi umuntu noma ngiwumuntu ukuthi ngiyilo muntu ukuthi nje mangithanda ngiyathanda ngiphelela lapho ngibuka yena lo muntu lo party uthola ngiyashiywa nje nginto yokushiywa ngagcina ke ngokuhamba kwesikhathi kwazi sengihlala after ukuthi leli soka lami ngilitholile sengibuyele ePitori kuleli isoka lami ngihlukane nalo nje ngabuya ngathandana nalo laseke nalo seliyaloko liyaboshwa njengoba ke lithethwe isikhathi eside ke nakhona futhi ngiyabona ukuthi kwakufile kungeke nje kuze kuchubekele phambili ngoba lento ithi mangibona ukuthi sengathi ngibangconywana ifike yona is either izosusa lo muntu ongincedayo kufuna imsusa ngoba ngize ngibe ngisabe bukwazi ukuthi ngithandane nomuntu makathi uyangithanda mina ngibe nokuthi osami kuyoze kwenzeka le uthola ukuthi njengoba yena bekasigangela umuntu osigangelayo vele bekayi umuntu basibomela boma ATM njalo
kodwa ake atshontshele umuntu omnyama basibhomela nje bama ATM basitshontshele imoto njalo njalo. Kuthi mase yenzeka lento ukuthi aboshwe ngoba uthandana nami, mina ngaphinde ngabuya ngazosiblame mina ukuthi beka vele maybe yimi engizana le nto yami lesinyama lapha kuye engcenye kube beka ngathandani nami ngabe akaboshwanga. Angisho ngiyasiblame mina. Kunzima ke bhutikwazi ukuthi noma ungathi uhlangana nomuntu umtshele ngesimo sakho nakakushela. Mina nje noma afika umuntu engishela angiyazama kum-entertainer but ngisuke ngazi kahle ukuthi mangiphenduka la angeke ngize ngimphendule. Noma ngabuyanga noma ubuyile ngiyazi ukuthi mina ilento hlukumezekile nje kakhulu kwazi ngoba ngiyazazi ukuthi ngumuntu ongahluphi, ngiumuntu ongazange ake ahluphe umuntu. Abantu nje abangaziyo bayangazi ukuthi usisifutha umuntu onenhliziyo enhle. Kodwa ke ngalokuthi unalesici ohamba naso kohlezi vele kunalamabala la ukuthi noma ngafika umunye akukhulume kahle khona umunye uzofika athi ayi loyo ngiyamnyanya nje mina. Ungazi ukuthi unyanyela ini izinto ke buqazi esihamba nazo. Bengingacabanga ukuthi ngiyeza la understand kule show yakho ngendlela bengisaba ngayo nangendlela benginamahloni. Ayikho buqazi into ebuhlungu njengokuthi uhlale emphakathini bonke abantu bayakubona, uyavuka uye emsebenzini uyabuya uwedwa, uhlezi uwedwa. So avoida kwasana uyabuya usivalela endlini uyavala. Wonke umuntu uyazibuza ngawe ukuthi kwenzakalani, ukuthi lo sisilona kwenzakalani ngaye. Uyabona like umuntu emphakathini angisho masiphila buqazi kufuna ubonakale nawe unomuntu uyabona onayo empilweni. Wona uwedwa omunye umuntu i-decision yakhe usoyithethe uwedwa akayazi. Yena nje kuphela makakubona uzobona nje uhleke athi akazi wena ukuthi ukusiphi isimo. Mina buqazi ngiumuntu onganaki, ngingahlala mina endaweni ngihlale for the whole year. Uthola ukuthi ngihlala kule strat lesi angazi ngihlala nomuntu next door, angimazi uhlala next door phela umnyaka konqo ngendlela enginganaki ngayo. Mina ngiyahlala ku relationship ngihlale buqazi nomuntu ngingazi ngingamboni ukuthi uyajola. Ngihlale naye ajole angazi noma ngislow noma nginjalo vele ngoba ngithi noma ngicabanga ngibuyela way back ngiyazibona ukuthi lento shothi vele ngikhula nayo ngoba ukube nganginaka lento le kwakufanele ukuthi ngiyinake, kodwa sengiyayibona manje ngoba sengikhulile ukuthi lento lena akusiya manje shothi ngikhula nayo ukunganaki kwakho ukunganaki kwami. So aske cause I think sisixoxile ngiyazi ukuthi ubuworried ukuthi mhlawumbe angekwazi ukulibeka kahle udaba, and that's why nami ngabuza ama questions amaningi because I felt like indlela ukuyikhuluma ngakhona akekho umuntu onga-understandanga and akekho umuntu ongazwanga. Mhlawumbe ngaphambi kokuba sicele ukuthi ushiye inamba ukuthi makukhona umuntu ongathiwa uyayibona lento futhi engakwazi ukuthi ayilaphe akuthinte before sisho njalo. Ngendlela mina engibuka ngana ngendlela engilalela ngayo asike sithi ikhona lento right, ikhona but futhi kukhona nokunye oseku psychologically osekudlala indima nakho, uyangizwa? Mase ngabantu sinezifiso, siyafisa kuningi sikufisa ngempilo. Uma sifisa ufica ukuthi sifisa size sikhohlwe ukuthi ezifisweni zethu akuthina ohlelayo kunendoda enkulu okuNkulunkulu ohlelayo.
asinayo control kokuningi okwenzakalayo empilweni zethu. And le nkulumo mhlawumbe ebheke ngisho nakumbukele ekhaya okwenzakalayo okuningi empilweni zethu asina control. Singana control nje ufica sihlupheka imoya, sihlupheka nezingqondo, sizama ukushape impilo zethu ngendlela thina sisuke sifisa ngakhona. Ngoba iqiniso ukuba kuya ngesifiso somuntu. Ngabe kuningi esesikuzuzile ngaphezulu kokufisa kwethu, ngaphezulu kwemithandazo esidlulisayo siyicela uNkulunkulu. So now ufica ukuthi ngokuba nawe uyingane ephila lapha emhlabeni unezinto eziningi oyifisayo phezulu kwempilo yakho, kodwa uNkulunkulu nayo unendlela yakhe akahlela ngakhona. Iyakuphi na inkulumo yami? Iyekutheni yebo ayizami ukulashwa lento ngendlela engalapheka ngakhona, kodwa futhi ungalibulali ithemba lakho ekutheni njengoba usaphila usekhona lapha emhlabeni futhi usakwazi ukuthi kube khona la ufinyelela khona ekuzameleni impilo yakho, uqhubeke ungayeki. Ezinye izinto zikubulala psychologically, zigcine noma lesilwane emandleni la esingaphiwanga ukuthi sifike khona, wena usihlangabeze usibeke lapho okungamele sibe khona. Mhlambe lesilwane sifike nje ukuzomisa la impilo yakho kuma relationship, kodwa manje wena ugcina usilanda uzusifaka nakwimpilo esingamele siphile khona, usilanda ngokomqondo. Ufica ukuthi kahle kahle besingadalelwa uku-affecta sesifike emsebenzini ngesibonelo, besingadalelwe uku-affecta sesifike kwezinye zezinto obungakwazi ukuzenza wena as uNtombi futhi, kodwa wona usilande uzugcine shuthi kahle kahle usipha amandla psychological. Akukhona ukuthi siyafika ngempela but psychological gcina sifika. Ukuma kwempilo kumele ime ngokuthi everything is stand still. There's nothing that you can do ngomlomo wakho, there's nothing that you can think ngomqondo wakho, there's nothing that you can do ngezandla zakho. Ukuma kwempilo lokho kune story sike sasikhava senye insizwa abathi ugezi wakwaZulu obengaphilile. Ukuma kwempilo ke lokho dadwethu ukuthi kumele kuze kube uma wakhe ozama ukuthi amsize amcabangele. But wena uma isimo sempilo sisakuvumela ukuthi usizo uyisukelela usuka khona uzofika, uvuke ekseni uthi uyozama umsebenzi, usuku uhambe kumama uthile uthi cela kulaphe ngento ethile, which means kukhona la ekubulaweni kwakho okungafikile ukuthi bebulale konke, babulala ingxenye ethile. And ingxenye abayibulalile makuthiwa impilo yakho ileli bhokisi lethwishu, ufica ukuthi ingxenye abayibulalile ingaka, the whole life nansi ingxenye abayibulalile. But because umqondo wakho ukwazi ukuthi uphele thwisha amandla ukudlula lokho, igcine izigcine ibe ingxenye masingamela yonke lento. Asike sithathe ngazuthi impilo yakho le nansi inkinga obhekene nayo, but because lenkinga obhekene nayo ik-affect endaweni la esingathi ubunake khona kakhulu, uyakwazi ukuthi uyithathe ke manje izo affecta the whole thing. Asesithi ama relationship vele bakulimazile khona, bakulimazisa awusoze wena uvusa umuzi, awusoze wena waba nomyeni, awusoze wena waba nomndeni. Mabe ibulalile lo ngxenye impilo, kuza kanjani ukuthi ube nami la? It's because abayibulalanga indlela yokucabanga nokuthi ube nama decision decisive nezinto okwazi ukuthi kumele mina ngisebenze Monday to Monday, kumele mina ngithola umsebenzi, which means abayibulalanga leyo ngxenye. For the fact ukuthi usawuthola umsebenzi, mhlambe uweke usumema lento uyifaka emsebenzini ukuthi nanendlela okhuluma ngakhona nangendlela ointeract ngakhona nabantu igcine ize ik-affect nalapha when it comes to my communication. Ugcina uactor njengomuntu ongazothi ayi ingazuvele mina ngislow because uyakuvezela ukuthi mina ngislow, whereas noma ngihle nawe isimuntu ohlakaniphile engathi mina nginaki. Kanti it's not about that, it's about lento wena usuyithatha wayifaka yaze yafika lapha. Angisho ukuthi ayingenile, angisho ukuthi because angiyona ingxenye impilo yakho, angazi ukuthi ezinye izinto ezenzakalayo ngale emsebenzini naseyimalini kwenzakalani. Isibonelo nje ngisenzayo ukuthi psychologically ngifila ngazuthi lento usuyithathe wayipha amandla into engekho, wayenza ukuthi ingamele yonke impilo yakho. Ithathe nje ingxenyana encane lapha empilweni yakho. Umuntu wayenza ngoba efuna
a specific thing kuwe ukuthi ingenzeki. Remember ngalezi yakhathi lezi kwaukuthi umuntu wesifazane asicabanga ukuthi uyokwesebenza, umuntu wesifazane ukuthi agane. Mhlawumbe babebulala nje lesimo sokugana ukuthi wena uyozala nje okuzalisila kushiya into ohlangana when it comes to a relationship. But ngokwempilo yakho ukuthi iqhubeke, mhlawumbe lokho kwakukhona kuyaphila. And ukuthi uphumelele because unengane ena 19 which is yenza second year evarsity. If kuthiwa ubulewe ngaleyo ndlela ngabe enzalweni yakho akukho okubonisa ithemba. And ukulunga kwezinto zengane yakho asazi ukuthi kuyobe kuyiluphi usuku ekuhleleni kwaNkulunkulu mayehlela into zakho ukuthi kuyobe kusho ukuthini. Wento ekudingayo ukubekezela and ungakulahla ukukholwa because uNkulunkulu ufuna umuntu ekholiwe. Mina ngiyithi akukho la ngithi khona ngikholwa yilokhu kakhulu. Mina ngiyakholwa nje and ukukholwa kwami kukhulu ngoba kukhona la ngibika khona izinto zami mase ngiyazi ukuthi hayi sengibikile sekuzohlangana. uNkulunkulu kufuna unjalo. So yonke lento ke esilwane izofuna ukuaffect ukukholwa kwakho. Ungayeki ukukholwa as long ungakafiki ku40, as long ungakafiki 50, as long ungakafiki 60, as long ungakayi thuneni. Ungayeki ukukholwa because awazi ukuthi kuphi la uNkulunkulu awususha khona izinto ezilungisa. And la kayilungisa khona izinto inawe uyokhohlwa ukuthi wakwadlula lapha. And the only problem ekumele ilungiswe ke manje ilesilwane ekumele sisuke kuwena ukulala ungafuni ukulala because nawe siyenzani isik affecta psychologically and emotionally physically. So kumele kulungiswe leyo nto leyo, but ekulungiseni kwaleyo nto leyo kube ngingasho ukuthi silungisa siqondisa impilo yakho. Asifuni ukuthi ithi mayilunga lento uzibona ngathi ayilungile because ubona ngathi kuhlupheka kusesenjalo. Ukuhlupheka akuthina abantu basemhlabeni sokuqeda. Ukuhlupheka kwaziwa uNkulunkulu ukuthi uyokuqedani nokuhlupheka kwakho. Kanjalo nomuntu oyisigwilo nakho konke asinasiqiniseko ukuthi uyoba nakho konke kuze kuvalwe. That's why futhi singagarantile ukuthi njengoba uhluphekile ekugcineni kuyokwenzakala. Mhlambe nje ubuhlupheka uyisacrifice ezingane zakho ngolunye usuku uzophila kahle egazini lakho. Yabo? So asinayi guarantee ukuthi lempilo esiphilayo njengamanje uNkulunkulu usabela ukuthi siyiphile kanje kuze kube nini. Kodwa wena ukuthi uhlalele ethembeni ukholwe. Ingakho sithi uNkulunkulu ufuna ukuthi ukholwe ekwenzela ukuthi uhlezi unethemba. Ithemba ke ilona lokuthi uhlala ulindile ukuthi uNkulunkulu ngolunye usuku uzosilungisa isimo. uNkulunkulu lokhu nalokhu izimo okubhekene nazo sengebe nendlela nje ngathola lapho kuseduzana. Izimo okubhekene nazo ziningi zincane kanje. Uyolungisa lokhu ngolunye usuku vele lokhu alungise kanjalo egcineni konke kuyohlangana. So njengoba usemncane nje awukubeka ithemba lakho kuyena ukuthi Nkosi ngiyazi ukuthi le nhlupheko nalezi inkinga zokusebenza kanzima uzoyilungisa. Umuntu okumele alungise lento esilwane socela ukuthi umniki number yakhe akufonela adile naso. So ngifuna lezi inkinga uyiseparate kanje ukwenzela ukuthi singalimaza ukukholwa kwakho futhi kangangoba singaze sithi umuntu ofika nomuthi uzofika shintsha isimo sempilo yakho. Isimo sempilo yakho nje sihleli kumuntu owuye owadala yonke into emhlabeni. Nawe angeke ushintshe isimo sempilo yakho. Akekho umuntu ozokwazi ukuyishintsha lento osemhlabeni ngobe ngendlela obekumele uphile ngakhona impilo yasemhlabeni. Ungathandaza wenza konke ukuthandaza kwakho uyabika kwenzela ukuthi ube nethemba uqhubeke uphile. Yabo nje ubumuhle kanje uswenkile ufika uyicuphile ekseni ubona ukuthi ubumuhle kanje ekseni ufika uyicuphile because unomqondo usaphila yonke ipurpose yakho isekhona ingakwena. Ungavumike lesilwane sitshontshe yonke lento okanye ungavumi lezi zinto lezi intshontshe konke lokho kusesekuhle ngawo. So basically ikhona lokho okusilwane ngiyakuzwa futhi ngempela kukhulu and kufanele usizakale. And masusizakeleke sesobe sesibona ukuthi kuyaqaqeka nangale. Sesobe sesibona ukuthi it was not psychological eqinisweni ngempela bese kube affect kuze affect naseyimalini nasemsebenzini. Uma sekwenzekile asisuke lesilwane mase sisukele lesilwane ungathi asisukanga lesilwane because ngisahlupheka. That's my whole point. So basically ilokho bengifisa ukudlulisa mhlawumbe ngicela njengamanje ukuthi ushiye ucingo lwakho. I think nami sengibacekiselile abantu and nawe mhlawumbe futhi khona la kuzokusiza khona ukuthi nje ushiye number yakho and then ukuyishiyeni kwakhe number yakho bazobe sebekuthinta and ozobe kuthinta siyacela mhlawumbe ngakuthinta ngokuningi ngifuna ukupha amatoho ukhona la ithembisa omunye ofisa ukuthinta kube ukuthi umuntu wazi ukuthi mhlambe yena lento engakwazi ukudila naye or engaphathisa umyalezo ukuthi ngiyamazi bani wakwanginceda ngento enjena futhi ozokunceda kube ukuthi umuntu mhlambe othi ayi mina ngingakwazi ukuthi lento ngilaphe mala ngizothi mase ngilaphile seswami uzongibhadala late isilaphekile. So if ekhona umuntu othi ngakulapha idlule futhi iqinisekisa ukuthi uyilaphile futhi nami ngiyazinikela kuloo ndawo mase uyilaphile nje yaphela wathi phelile
engaqala exhumane nami noma axhumane nawe akulaphe okanye athi kwazi ngizomlapha lo sisi mase ngimlaphile ngizofuna into engaka mfowethu mayisiphelile confirm ngizocela ngibhadala nami ngizombhadala yabo so if eseyilaphile yaphela then yeah so akungabe ukuthi umuntu ethi ufuna inkomo manje yena ufuna inkomo ngento angakayisusi yes so basically ikhona lokho mhlambe ungashawa kokugcina ushiya number yakho makuthi mhlambe khona sibone siyakushiya ukuveze but besingafisa ukuthi usho nje lakhe lokugcina mase ushiya nocingo lwakho cha lengagusho ukuthi ngiyabonga ukuthi ngifike la ekhaya because ngiphinde futhi ngibonga nakubaba ungela yes into engingayicela kakhulu ukuthi bengicela ukuthi uma ngabe khona umuntu njengoba sengizile ukuthi ngithini ngikhala ngani onganginceda ngoba sengihlukumeze kakhulu sengibona nempilo yami ngathi imile yes onolwazi nje ngalento engincede uma ngabe ukhona ayokufuna masangincedile sengingabonakala ukuthi ubhadareka kanjani kodwa nje into engicela kakhulu bengicela usizo ngicela ke namatoho ama-piece job ange-weekend ngoba khona la bambe khona tohoza khona kwamanje enye into engicela ukuyindlulisa budkazi ukuthi ngiyomuntu othungayo okay ngiyomuntu othungayo njengoba nje le part-time job yami iyokuthunga lebe ngiyayenze lo mlungu lo bekayangibize ngama-weekend thola ukuthi ngiyamncedisa ngifuna ukuthi umbukele ekhaya azi ukuthi ngiyakwazi ukuthunga anginayo kodwa imishini uma ngabe bafuna nje abafuna ngibancedisa abathungayo ngikhona ngiyathunga nami kube nginawo amandla ngabe ngiyasicalelela lami ibhizinisi lokuthi ngisithunge manje ngisithengele imishini ngiyathunga nje bo jacket lena nje ngibona ngigcokele ngingakuthungela uyithungela wena la angasithungela mina sengiyasho nje ukuthi ungakwazi ukuthunga nice ngicala nje phasi ngicede amabruko ama-t-shirt ama-golfers ama-shirt kuningi nje ukuthi ama-marketing ngiyathunga umsebenzi wami ngefuthi lo engiwuthandayo nje uma ngaqhamuka umuntu ethi ufuna ukudonethela ngomshini unalo uhlobo oluthile lomshini because ngathi ihlukile ngamagama nangokuthi lokuthunga into ethile lokuphinde ethile ngajabulela kakhulu ungangichamukela angidonethele ngoba mangabe kufanele uqale ibhizinisi kufuna uqale ube naleyo bathi i-straight machine bese sekuba i-overlock lo munye cover simu ke sewungalandela ngoba nawe ufuna uqala ibhizinisi ufuna ube nemishini emithathu okay ngingakujabulela naloko noma ufuna nje ngincedise one business lokuthunga ungakudinga ukuthi ufike uzomthungisa ngalawo ma weekend ngaloso sikhathi makune overload umsebenzi anama overload ngafika nofuna futhi kungithatha full time anginankinga sisebenzisana kodwa ke sengisaba budkazi ngoba ngiyayingifike uzofika maybe angijabulele siplane kahle into yethu kodwa bese lento ifika ivala seyiyavala and so uvalo lwami nje luba lapho ukuthi yena uma ngabe ezongithatha engithande engibone azi ukuthi kuyoba khona izinto ezizofika angabese angayiboni azi ukuthi sengilento and so yena kufuna abe nendlela ukwazi ukuthi ish mase ngibona ngathi ngiyavilapha ngathi sengingayiyeka ibhizinisi ukuyenza naye seyilento ngiyazwakala kakhulu nje bengicela nje usizo bulawo abanganginceda ngisacela ukhiphe nenamba yakho ke ucingo lwami luthi 081 537 0940 okay ngiyatholakala ku WhatsApp no problem na kuma calls
Siyabonga kakhulu babukeli bethu emakhaya. Sothanda ukuthi sivalelise mhlambe ukugcizelela usisi udinga ukusizwa ulalwa isilwane noma isipoki noma utikoloshe oziveza engazuthi umlungu okuyinto akangazi ukuthi nami ngabe yafaka emakhaya ekukhuleni kwakhe emncane umyeni kagogo wakhe noma ugogo wakhe okanye yinto akayithola endleleni yokuphila emhlabeni through izitha noma abantu nje ade dibana nabo emhlabeni esingazi kodwa ke lento affecta from ama relationship affecta impilo yakhe personal iphinde izo affecta even nanezinto zomsebenzi nanezinto ezithinta imali ikakhulukazi ukuthi mangase kuthiwa kuqhamuka umuntu onjalo singakujabulela kakhulu lokho losizo enkulumeni ake ikhulume egcineni inkulumo yokuthi uma kukhona umuntu onebusiness lokuthunga mhlawumbe one-overload uyakwazi ukuthunga ziningi izinto akwazi ukuyithunga naye ngakufisa futhi uqala ibusiness ngolunye usuku uma ukuthi unomshini ongasebenzisi noma unomshini ongasayisebenzisi ungamthinta kule number akayishile kuba ukuthi uthi umshini usendaweni ethile akazizolanda singayenza indlela ukuthi uthola mhlawumbe omunye ngabhala kuma comments ashiya khona lapha kuma comments mina ngizobe sengizifollow up. Siyabonga kakhulu. Inkosi nibusise nibe nobusuku obuhle. Bye bye.